درباره وی مجاره و مجاره کادن که علی تتر پارێزگار دهۆکێ بەریانەها ئاماژە پێ کرد که داخوانیەک هەبوو دەگوت حکوومەتە هەرێما کوردستانê piran û cadan rêwbanan durust diket pareyekê lê mezixîtin lê pişra çekdarên PKK diçin van pirane van cihane diteqînin em nizanin çi xizmetekê digehînte PKK bi teqandina van pirane ve PKK bigeyî çi armancekê. Derbarê karên xirabkarî têkderaneyên rojaneyên PKK çekdarên PKK li sînorên Herêma Kurdistanê ne li Bakurê Kurdistanê hatîne li sînorê Başûrê Kurdistanê yan bijîn Herêma Kurdistanê ku bi sedema her çekdarên PKK metirsiya çekdarên PKK nizîkî 1000 gund navçe bajêr hatîne çolkirin zêdetir ji 30,000 malbat derbider bûyne bêhal bûyne ji ber çekdarên PKK ya xwe ji metirsiyên çekdarên PKK. Derbarê vê mijarê min mêvanekî ye. Berêz Guhdar Elî Çoqî şarazad di karûbarên serbazî da li stûdiyên me li Duhokê digel me daye. Berêz Çoqî tu bi xêr hatî. Elî Teter parêzgarê Duhokê dibêjît em weke hikûmeta Herêma Kurdistanê cadeyan durust dikin, cisran durust dikin, rêwbanan durust dikin ji bo xizmetkirina xelkê navçê lê çekdarên PKK ewan cihan diteqînin. Yani armanc yan mebesta PKK ji teqandina cadeyan, xaniyan, çolkirina navçeyên xelkê Herêma Kurdistanê ku cihwarên wan e çi ne? PKK dixwazî çi mesîcekê bigihînîtin? Çima piştî damezandina 44 salên PKK li cihê biçîtin Bakurê Kurdistanê azad biketin, bûye ser êşeyeka mezin بۆ Herêma Kurdistanê, bû xelkê Herêma Kurdistanê. Belê destpêkê spas bo vê delîvê rastiyê îro roj PKK-ya bûye rojava serdeman e çetleyê siyasî da bitên, çetleyê leşkerî da bitên ji ber ku hebûna PKK serdemekî gelekî nêzik de me digot Kurdxwaziye me digotî welatperwer niştîmanperwerên û însanet karîgerin bo avakirina Kurdistana mezin her wekû cenabê Agedar alaya wan bilinkirî destpêkê hetanokê jî rizgarkirina Kurdistana mezin. Lê bedaxewa bi taybet piştî 2014 me berê xwe daye hatine PKK bo hindek navçet Kurdistanê bi taybet devera me ku em bijîn dewroberê Şingarî û dewroberê wê û tenane jî wekû cenabê Hewa Agedar Qindîlî û dewroberê wê یا بوی اصلا که زورا مزن کو با آوکرنا کردستان بخو یا دوام مکو جناب پاریزگاری ایرو اشارت پیدایی اس نزانم یعنی اگر پاککا ایرو روش کارکی تیروری کو بداخوا ام بجین حزبک کردستانی و کناوه کردستانی دارن تصرخو ام بجین کارکی تیروری بلام کفت واقعات واقع حالک و ام هموجی وی کارید بینن و بردوام او کارو کریارتی نکرن اس نزانم اگر افرو روش تشورکی این نروا القندیل آنی تیروری ترشنگاری کرد چه مفای دولت ترکیه و که جنابی اشارت پیدایی آیا دی انقره پیروخیت آنجی دی استانبول پیویران بتن نه بالعکس بلکو تکدانا آرامی و جهیجیانا خلکی مای سویلا اگر ام بین برای خود دنیا کریارت پککی ارج دست پیکا سال 1995 و حتی وگاوی کو برانبر کردستانی کرین ام دیگلک تشتین نروا بینین چونگو ما گوتی ام کردین و ام کردخوا ام ولات خود پاریزین و ام داخوازه تفاهیه بو همو ملت کرد الجهانی دکین و ما دستی خود ریش کری بو هر کسی که کوهاری کاریا ولاتی ما بکش بو آفادان کرنا کردستانی ما دستی خود دستی گلک کسا کری رنگ بو مگلک بزحمت بویه که هم دستی خود دستی وام کین لی بو آفادان کرنا کردستانی و پیشی خستنا کردستانی بو قوناغه که پیش ام مجبوی بوینه وکو دیالوگ و دیپلماسیت و سیاست ملگلوان بکارینه کو ام پینگاوه که برای پیش کردستانی بین بلام برای ما بکومت گو کرده و هر ماندم دا آواکر کردستانی ایرو روشیتیتن وان پینگاوه می دیپلماسی وان هولت می دیپلماسی و دیارو کامیا سیاسی اگر خلکی دورو برایت دولت زلهز دنیا دا یب شوازه کی دیفت گوسته و حتی ایرو روشناوی خود نافلیستا احزاب تیرور کرو تیرورکاری کفت سروان هبونا پککی اد وی کودانی داد وی ظروفی دا ایرو روشن کردستانی هیچ خدمت با ملت کرد نیه با سیاست کردستانی و کردستانی گشتی نیه بلکه بتنی ری خوشکره که با هندک هزین درکی کو جهت خود کردستانی دا ببینن و هندک قاعده و هندک جهت بو
حتى كردستان دا آفاب كان دا مرمت خو ان تايبت ومرمن خو انقشتي افيد بيجن كو بلانيت استراتيجية بعيد المدى مرمن وان برز جوقي ومرمى وان يعني مرمن پکێکی چنە ئەگەر ئەجندایەن وڵاتێن ئەقلیمی بن یاخۆتیەن هەرێمی بن یەن جیهانی بن جێبەجێکە دناوە هەرێما کوردستانێدا چ مەرەمن ئەو چ دەستکەفتن ئینجازن کو پەکەکە بەدەست دەخیتن نخير يعني هربا كونو كما قوتي هاجر هدفها بلانا سركية بكاكي او بتن كو اجداين دولة دريكيت كردستان دب صابينتن ميارونو اشكرا رامانا بكاكي نهيلانا اذي بروسا ايرو كردستان تدات جيتن ونهيلانا ملت کی بناوی کرد چونگو اگر انسان کرد بتو کرد خواز بتن و کردستانی بتن اگر ملت کردی پیتوی خونا خو بتوید خونا خو دا تصدس خو اس وقت افرو کبین پلانت کردستانی افت استراتیجی افت هندسه ام هول دین کو ام ملی جهان ذا کار بکین دا ام ملت کرجی ابناسین بحمود دنیا پکک افرو کبیت بصناهی اجنده که تسلیمی دولتك درکی بکتن کو جنابه و حموجی مطلعه يعني ديروكيا اوي طمايات كردستان دهي والدور بلد كردستان دهي ونهي لنا ملتكي كوبنافي كرد افجد تشاوا كردستان تعبدان كرين وكا اجندا كهوسا بوان بتا ساز كرين وبوان بتا خوش كرين وزمينه خوش بتن كو او بين و اجندا بكار بينن وبجه بينن ايرو روشتني اس بينن بككار خوش كركه بو تطبيق كرنا هندك اجنداين دولة دركي كو خونك ببوان او ربو بوان بتخوش كرن بتايبات بشتي بهارا صالازا ونصد ونطويكي حتى افرو كو بوان ريكك هبتن هب تشجوري هبتن بتششوي هبتن چنت مزيختن بمشكلانينا بس ويري كيفكتن كو بيتا ناف جادي هاريا ارمان جافا هندك قاعد لا حتى في حدي الحمد لله او ارماج بجهناتي اللي حاولت تدانش لا حتى في حدي اف ارماج بدست نكتيا برز جوخي حتى في حدي ارماج بدست نكتيا كوات چاره سر چیه پیوسته چی بهته کرن داجوی کی مزنتر نبیتن خلک هرما کردستان زیدتر نبا قربانی گوندو نافچین باجرن هرما کردستان زیدتر چول نبن زیدتر حنجت ندین ولاتن اقلیمی ینجیران کو اپراسیون سرخاک هرما کردستان بکن بصدم هبونا چکدارن پککی یا خود او رخراوندن ین لادر بل الفيري افي برسيد دو شطر السركيوتين اون حمجد بطلعن جناب سلوكي امر كليا كو جارك دي شر براكو جينيتا كرين وكرد بدستي كردانيتا كشتن افا بحد ذاتي خو بما بنغافا كوم وكو قدسيك الدينا في برياري وام نشن كو شر ملت كرد بكين ديسان تشكي برامبر برايت خوراكين ليا بي تي في او كو خلك ما بقشتي ايرو روج بزانتن مرما فان هيزت نشرعي اتخاكا كردستان داتشيا كاكو اگر تو انسانك بتببت مافو اركو دولتو آلابونا كردستاني وكردستاني بكي ما ميدان الجنگيتين مريوتين ما شوازتين او ميدانو او ريكو او شوازنت بي تي في هابونا تنا لإيرو روج جرگي كردستاني دا ام بي تي في چو هزت لشكرينين ام بي تي في انسانت هوشمند و سياست مدارين ام بي تي في انسانت خدان فلسفه بيرو بوچون بتن انسانكي خدان ديالوج بتن دبلوماز بتن دابكار تتقال حكومة عراقية إيرو وقال تتقال حكومة الدور بريد مجد ديالوكي بكتو رامانا كرد كردستاني بوان شلوفكتن كورد بشكي سركينش عراقي وتفيت او مافو اركل سر ملي انسانكي عرب همان جدا بو انساني كورد عراقي دا بين ساباندن تطبيق كرنا دستوريا تطبيق كرنا مادة صادو چلا قلق بنود الدين الدولة عراقي دا كو ام إيرو روش برافاني جيب كين ام ويشري بقول بيني صحة دبلوماسي دا ام ما في خلقي خو بينين ليبكا كإيرو روش وقت ام بتبيني ناف جرقي كردستان دا الدفرك وكي شنغاري يا هول داتن خلقي ما يسفيد راكش تنافخو ودير بيختن اش كردستانية وان وشاويوانا نشتيماني بحث ذاتي خو افا كرياركي قلقي ما تصدقا ودهمان دمجار ريخ كركا بوان دولة الدوركي كو داخل وكتجي قوتي كو سروك بارزاني قلق جات تكاس كريا كو شر براكوجي لسرخو حرام كريا يعني دبا كو چكدارن پكيكي ان ريخراو پكيكي اف يكجي بخوب در فزاني بيتن ليه يعني يا بيوست چ بهته کرن سرکرداتیا سیاسی هرما کردستان پیوسته چ بکن جبو وی چنده کو پککی تی بگهینن فام بکتن
يعني بمسجك واضح كاكو إتر جهة خباطة باشور كردستان هرما كردستان نية أفارشة آزاد بويا أفي بارشة خودي مؤسسات خوين شرعينة في وسط ترك كردستان وهرما كردستان دركبي بتشوي بارشة كار بكي خباطة بكي یا تو د پناوا و دهات که دامزراندن یعنی پیوست سرکرداتی سیاسی هرما کردستان چه بکتن و چاره چنه الفيدر ايرو روشان بي تي في هندينا كجارة كديان بانغوازا كبدينا سركردات يا خويا السياسي الكردستاني ما بحمر كهول داد قلبك كي ام غنغشب كين كردستان ايرو روش يا گشتي قوناغك باش يا گشتي وەک نێمچە دەولەتەکە خوددان مؤسساتە دەسەڵاتە خۆهی سیاسەتە خۆهی ئیدارە خۆهی اقتصادی خۆهی حتا حدێکی گەلەکی مەزم پاشە ڕۆژێکە گەشایی وەختی تو بێوی کار و کریاری بکەیت توێ تێکداناوێ هەمووت کەیت توێ پرۆسا گەلەکە جوان و پاقش یەک و دیرۆکە کوردەدا بۆ یەکەم جارە گەشتێ قۆناغا بەرز و بلند توێت هەوڵ دەی هەلوەشینی ما تحریمکردنە شەڕی براکوژیەیە کردی چگو مەرجعیاتت ما و قیادەمەیە سیاسیە ئەمر کردی ئەمیت پێتیڤی دیالۆگینە قناعت بتن یک کسانی کو بناوی پککی آن سرکردات یا پککی حتانو که او هولا ندایا بیت تقل مرجعی ما انقل قیاده ما سیاسی دیالوگ سیاسی بکتن ان وانگلو گازنده گنگشکن رنگ وان هندک مطالب هبن ان بوان چاره سر بکن اگر تشیانت مدا بتن ایرو روش بتنی هول دتن بدیتن امن و پروسیتیک دتن افجا بو چاره سرکردنا وی چندی ما وکو سرکردات یا سیاسی کردستانی مدقل دولت عراقی گنگشکریه کو دولت عراقی چنگو ادبجتن اس خدان عراقي مو عراق دولتك خدان سيادة وآلا ونشتيمانية ويعني حتى دما هيك كو دولتي سيادة بتن ما بهزاري جرابكو قيادة سياسي مديتياكو بنقشات قال حكومة عراقي هاتيكرنا كاكو أفايتين دز دريجيل سر سنورة عراقت كان يتين دز دريجيل سر جهة أكن جيبونا خلقي سفيلي عراقت كان آيا رفتار عراقي برانبر فان دولة الدركي فان هز الدركي واكو إيرو روجو ديار رفتار دولتك خدان سيادتك مطلق بيا أن رفتار دولتك سياستك متذبذب هي ومرجعياتك وهريك بكيف أخو حكومتك أو جيبو بكاكي بيا دليفا لو ما إيرو عراق دا جهة بيخو قرتيا برز گهدار علی جوقی شهرزاد کاروبار سربازی دا الاستودیو ما لدهو که قال لك سپاس